Waynong boat new handyman jong truk kit clinker kabadan new registration number WB Khandai Way Prasan Ar Khandai ula yap hasan kat bau nong nya pat ula mensaujur hadin bakani ka truk kalalik bentung baji ha ka jaka ka balong riat harut ka surak asnong chang bangla Hariboy district kani ka jingjia kala jia ka miet jong arpu pratari unai wing araja arpulai bat na ka jing penher stat shwa bakan no sekani karian katai ka truk kala selat lang ru ya lightly kidukan kibadan haki benta bakong dong jong ka surak Wat lakam syam ladan kenu kejing mensau na kalian ginong syang dukan Henry kala dan pat kejing jular hak bagi teki light lagi dukan kila download ya kejing don jing em jongki Hadin kejing pentep na kinong syang snong gibor pulet bat gibor berepet ya ke National Highway Authority of India kila poy ha keteka jaka bat kila penkit mar yaw nong nya keteka truck sa Civil Hospital nong po kat bayu nong bot jong keteka truck la syam baw laklat no hasan Haga step jong ka arp khandai trek unai wing arja arpulai na kaliang gibor pulet kilawan banta ni ketika truk kom juru kila yok ban saya kamat jong nong bot ketika truk kapala sakut borok shimit bat la penkit no ekamat sa Civil Hospital na ka banta banda ek post mortem